what is the difference between job roles, critical roles and critical position? Critical role and critical position. Okey, pertama kita kena faham maksud critical. Critical tu maksud dia ada dua. Satu, dia sakit tenat, kan? Samsiran. Critical tu kadang-kadang kita cakap sakit tenat, betul tidak? Yes, dok. Okey, maksudnya di sini kalau kita apply to the workplace, apakah position ataupun area yang the company punya weaknesses sangat tinggi. So itu kita kena enforce, kita kena enhance. Itu satu pendekatan dia, ya. Critical role dengan critical position. Dia berkaitan dengan who actually is able to be employed in order to, ataupun apakah strategi yang perlu diambil untuk meningkatkan the strength tu daripada weakness tu yang tadi itu critical role. Dan critical positionnya, we need somebody who have this talent in order for us to recover, to gain back our strength in that particular role. For example, ini yang basic lah Samsiran. Selalunya yang kita faham kalau critical role itu ialah apakah peranan utama yang perlu kita perkasakan